Yo, what up, it's your boy Eyow Stones. I'm back at another shandis and this time mak'fika iDubane ishuu. I'm here with. I'll put a place with service. Okay, so service nje nginemela ama-artist awu-3 e-hip hop owathandayo. It is. It is pretty ugly. Pretty ugly. Blacky. Blacky somnyama. Samanga. Awu-3. Yeah, out. Okay, ugcine ukushayela dog. Ngagcina ngikonyo mfethu. Ngagcina ngikonyo mama. Mhlampe last of last year if I can. Yeah, please. No, okay. So awungitsheleke nje yini ethena fukwena kumuntu esifazane? Shrapa. Shrapa. Yeah, no, I'm my club. Sha, okay, awungitshele nje so I keep saying no, so good days. Yeah, that's it. How much ugcina ukuspenda nje kuyona? Hayi imali encane mfethu man. Ngane. 5 clip. Sayishokela ngani namanje? Yeah. Shara nje. So awungitsheleke mfethu. Mangabe udla. Okay, yini? If ngifaka ikepisi eli-orange kulwandle olibovu lizophuma linjani? Malibu. Ikepisi li-orange uzofaka kulwandle libovu lizophuma libovu. Yeah. Oh, okay. So yini ke nje kumele ibe manzi ukuze yomise? Queen my kepisi. Kanje hayi ikepisi nje Ibe njani? ekumele ibe manzi ukuze yomise. Ukuze yomise. Kumele ibe manzi ukuze yomise. Sure. Yeah, usually. Okay, so ngitshele bese-ke zingaki inyanga ezine-28 days onyakeni? Yodwa. Qondeni. So lesegijima i-marathon nje udlula umuntu o-number 2. Unumber bani? Oh, ngidlula umuntu number 2. Ngimdlula. Unumber bani? Number 1. Unumber 1. Sure. Sure. Wow, okay, I give love. Shout out to Instagram or TikTok labantu bakufollow khona. Shout out to them. Facebook put a place. Put a place. Instagram. Alright. I give love ngiyabonga boy. Alright. Got that grease, we young taller. I got custom drip, couple chicks, income checks. Let's go. Jalo must speak fuego. I'm shaking like David Dinero. Pela me I'm from the ghetto. Now look at the key, yeah bro. Tell them bachela, if you need a chica, se schema